وشت کت منی مراداریں چاروں کو گوشداروں کا ہر کو جائے وجدل و شادان بات ہے مرچی من شمارا یک ہنچی مردمی گونا پجارو کنا کا میں چاگرد تہا یکر دیے وہاں ہندم وجہ من شمارا وشت کنا رنچ وشت کا ملوتن کی شماوتی پجارا میں چاروں کو گوشداروں کا نے دیما başlan batı hoca baz minnetik de mara şarap takşatı mare kuma kapatran kana gaya ama baz minnet var hoca man nam hoca Seyyid Süleyman hoca ma Seyyid Şer Mahmud Çokan Seyyid Şer Mahmud Seyyid Piruz Çokan جی o ma kuzuri ninduk hen kuzur neştegi ma o bu nitesar pet tapiruk jadar dada ma kuzur ninduk hen kuzur neştegi منتوار جی وجہ رنچ پجارا من شمارا ہمیں جست کنا کہ شما نیگراہی چکا چے تعلق دارے وہاں رنچ کہ شما شے ہے شیہانی یک مزنی کردے کہ بلوچ راج دفتر بھی یا بلوچ چاگرد بھی شما شیہاں مدامی پا وتی چاگردہ جوانی کرد پیش داشتا وہ مردمانی واسطہ نیکین دعا کرتا ما ہمیں چستا کنا شمارا کہ ہما شما شیخ زامران کزور بمپشتی تپاوتا ندو کے شما شیہاں پا نوکیں پدریچ واسطہ وانک جا درست کرتا جانا وانک جا هش درست نکرده ولی ما وانتا وانک جا و مردمان جنبندی کرده و جمعش کرده و وانک جا درست کرده پاک با هم بوده که توی هم دیگه هم بورده و جاگاهش بچ کرده و ما وانتا تا دو جماعت تا سه جماعت ما وانتا اما کزوری وانک جا هی بوده ما وانتا که جاگاه کنا ده کلگی بوده جاگاه نام بوده پتننا ما پتنناگی مدرسه درس وانتا پتناگ شما وڑا وجہ نیگراہی مدرسہ بتا یا نا جی نا مدرسہ دینی نگراہی مدرسہ یہ بتا ما وانتا ہوتا ما دو سے جماعت وانتا ہوتا جی وجہ ہما وعدہ شما وانگا بتا گا اودا بلوچی زبان وانے نا بتا گا یا نا جی نا وہ دا بلوچی زبان وانے نا بتا وہ دا وانے نا بتا فارسی و عربی کتاب میں دینی فارسی و عربی وانے نا بتا ہمارا ما قرآن شریف ہم وہ دا وانتا جی وجہ جی وجہ ہنوکیں وحد جاور حالان و پیسری جاور حالان تفاوت شما چون گندگائی یعنی دیگری چون گندگائی کہ ہنوکیں وحد شرطرین دوری یا پیسری دور شرطرین دوری بتا مردم گیری پیسرا شرطے بتا یا ہنوکیں دور شرطے بتا جی وجہ پیسرا چھو کم تر بتا مردم بلے واحد پیسری ہاں واشیں واحدی بتا کہ مردم گری پیشتر بتا و هنو مردم گشتره تو هنو زمانه گا باز چی کرده پارکی کرده زمانه پارکی چیه زمانه گشین هنو زمانه کم باز روش راتره ماشما بلوچ کم بلوچ راج همه راجه همه قومه بله هنو دنیای گرفتاری گشتره چاوه دیا جی چی هنو مردم بلڈنگ و چیانی واجه هن و گرس ماریانی واجه هن آوه دی یا کتگی کلی و کٹگی کولیو از کے چیه کارگین یہ خدا بوند بیتگا ہنو نا ہنو بلوچ کم بلوچ راج ہما راج ہے ہما قوم ہے بلے ہنو کم و ترقیش کتا کم و بستر شتگان مردم دنیا روشناتے روتا ہنو جی وجہ بلے یہ دنیا روشناتریا سیادیاری براداری ہما وڑا ہے تیسری وڑا یا نا کم و پرکات کا جہاں کم و پرگات کے باز پرگات کا کم و پرگ نہیں ہوتے باز پرگات کے چی بلوچ قوم ہما قوم ہے پہلے مطلب پوچھا بلوچ قوم بلوچ راج ہما راج ہے ہما بلوچ ہے جی بلے ہنو دنیا ہستی گرفتاری آوادی اگر یا کٹگی یا کی بتگی یا چی بتگی کلی بتگی او یا کرگینی بتگی و هنو بلڈنگ واجه هنو واحد تیم مردم چی کت نکن نرسی که مردم برو به مردم و رسیدگی بکن تو به مردم جی وجہ تیم پاس جی وجہ دیگه من جسته کنم که شما شے ہاں یعنی بلوچ راج تو کن چکما پیسرا گوشه مزنے کرتی و هنده و شما پیسری پیرینا ما ہنچو اشکتا آسا و لڑ چوتی کراماتا مار کرتکن بلے ہنو شما شیحان کرامات ہما پیسری کراماتا یا نیست جہاں وجہ ما شے ہما پیسری شے ہیں بلے بلے کرامات نہیں اور پیسری کرامات نہ
جی بچی هنو ما جوشه که ما چاره کجا مردم روز ناتره نوکین جوری پوچ گره میچام ساکن تو همه مردم ها نه لو حاکی خبر همشه یعنی انچو کو خوشی ہاں۔ بچتی شاعرہ بچتا بچتی ہاں، حد کا ہاں، یک دوری کو علام آتا گاراں شے ملا کو کرام آتا اے ہنو ای دنیا دو رنگی ہے صدقے کے دنیا دست بنگی ہے ها نه یه وحد تیالا یعنی ہما وحدات کا کہ یعنی دنیا دست بنگیا نے یه همه وحده ها یه همه وحده همه وحدات که هنو بله وشتی کابتگان تو واحد و حاکم سردار کابتگان واحد حاکم و سردار بیبونی مردم بودتگان بندار یه همه که بگوشی کابتگان کوه جهجتا جنبا یہ ہما بعد ہما زمانے کے ہنو آپ کے ہمدہ مشوی پیش دیے میں جی وجہ ہائے تارک پارک ماستری کاسری مطرح عرض کو بلوچ ہما بلوچ ہیں ہما قوم ہیں ہما بلوچ ہیں بلے کابتگان کوہ جہجتا جنبا شہر بلوچ راج دیم روی واسطہ چھ بکا بلوچ قوم دیم روی واسا بات کوشش بکا کہ ما وتی پشپدان وتی پادریچان جی وتی پادریچا بعد نصیحت بکن کہ یہ کار بکن یہ کار خیریں آ کار بدیں چوشین آہن مردم بعد ہمیشہ سہولت رانے تو کا بھی مردم ہمیشہ بعد رب العالمین وتی دیما بکن ہمیشہ اللہ شریعت قانون وتی دیما بکن ہمیشہ قرآن وتی دیما بکن چاما ہنچو پچن دنیا ہنو چم وازیں بعد مردم ہمیشہ وتی چاما ہنچو واز بکن تو بچاری مطالعہ بکن وتی کتاباں بچاری اللہ کتاب بچاری پیامبر حدیثان بچاری بعد مردم یہ چیزا کہ بچاری ہجوا کار بدی و کار بیرانی نہ جا جی شما ہنچو یعنی دیم پادریچ یعنی نیگراہی نیمگا بوانن وتی نیکو بدا بزن جی ہاں میں عرض کو میں عرض نصیحت ہم شکے پیامبر حدیثاں بچارا پیامبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم و قرآن پاک بچارا تو درست چیز واضح ہے قرآن پاک تو درست چیز روشنا ہے روشن ہے اچھو چی ما بلوچ ہیں بلے بلوچ تبچا چی بگوشاں کہ بلوچ تو بلوچ پوچو برا کرنا کہ بلوچ ہے نہیں بلے بلے وہ بلوچ پوچو برا کرنا کہ بلوچی حبار کرنا کہ بلوچ یا کردی نام ہے ہاں بلوچ یا کردی نام ہے مردم بعد ہما کردے بلوچ امانت دار باید بھی بلوچ باید مہمان نواز باید بھی بلوچ یعنی گپ واہ کشن کے مقصد ہے کہ یعنی بلوچ وتی دودھ روبیگا دودھ ربیلگا بعد وتی برپا بکن برپا بکن معنی چھ ظاہرش بکن دودھ ربیلگ بلوچ ماشا بلوچ دودھ ربیلگان واہون دے ماشا بعد کہ ماوتی دودھ روبیگانی پابند ہے میں وہ مراد ہم ہاں ایک اب صحیح واجہ گوشگان کہ اگر یک انسانی دودھ روبیگانی واہون وہ کدی ردیں کار نہ کن براتا ناراض نہ کن ہمسائے کا ناراض نہ کن علامہ کے بلوچی دودھ کو نیگراہی نہیں مگر اسلام کو منی مول مراد ہمشی منی واحد ہمشی بلوچ قوم بلوچ راجا او چوکا ہوتی مثلا ہوتی پشپدا آکش آئی آیندے ہیں آئی آو کے نسلیں ہوتی آو کے نسلہ بے کے نصیحت بکن بے او ہدایت بکن بے نیگراہی ہاں جان بلے ہنو نیگراہی ہم شہر میں بعض جوانی کے جوانی چیزیں تو گوشت کے انسان بوانی تو نیگراہی بوانی کو درست چیزیں جانتے ہیں وہ دنیای ہم بوانی کے دنیا تو کا دگے ہنو نوکیں دوریات کا کہ آئی وشاں کمپیوٹر دور جہاں پتائیں موکو ٹچیات کا ہی باروت چیز ہے جی منی وجہ ہنو کمپیوٹر دور ہیں چونکہ وانے کے دور ہیں یہ باروت چیز ہے وجہ کمپیوٹر دور ہیں واشین دوری مردم پہ کہ میں پادریچ میں آیندہ میں او کے نسل باید بوانی کمپیوٹر بوانی انگریزی بوانی فارسی بوانی عربی بوانی درستان بوانی وانا شہرین چیزی وجہ فارسی وجہ یک چیزی برو دامن علم گیر استوار کے علمت رسانت بدار القرار برو علم دامنا دست بجان کے علم ترا جاگاہ بارت سرکاں با آخری نقطہ ترا بارت با آخری جاگاہ ترا سرکاں بلے ماشوا نباد ہوتی بلوچیا ہوتی بلوچی زبانہ بے حال بکنے
درست چیز مارا شمارا وانک بلوچی بلے سلامت بلوچی میں شوی بات. دی حال میں جو بعض وشیں گپ تو جا سلامت بات ہے ما واجہ شے آخری جو سمشن کشما وتی راجا بلوچ راجا چھ کلو دی بلوٹ ہے وتی نوکن پادری چھ کلو دی بلوٹ ہے بھئی کلا ہمشے واجہ بوانا توتی نیگراہیا وتی اگریزیا ہر چی کمانا علم تحصیل کرنا ود علم شارین چیزی علم آباد بوانا وتی کمپیوٹر بوانا بلے وتی بلوچی ابھی حال مکان میں چی ہمشے یعنی تے وہاں منی واہا منی مول یعنی تے کلا ہمشے کہ بلوچی بوانے بلوچی بلوچی بزان بوانت بلوچی بزانت بلوچی بزانت یعنی بلیت بلوچ وتی بلوچا حجہ بیار وتی بلوچا بزانت کے بلوچ کے وتا کہیں